Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho hano kuri 24/7 nk'ibisanzwe ndaje ngo mbagezeho amakuru arambuye. Guverinoma y'u Rwanda yashinjiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imvugo zica amarenga yo kurugabaho ibitero. Si aya makuru gusa turi bubagezeho, turababwira uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongereye ibikorwa remezo by'ubwirinzi ku mupaka wayo n'u Rwanda. Turakomereza mu mujyi wa Kigali aho Ndimbati yanze gutanga indezo nyuma yo gufungurwa Feredawusi yateye inda. Turasoreza kandi mu karere ka Nyanza aho umukongomani ari gukekwaho gusambanya ihene. Wowe tugiye kubana ndagusaba gukanda subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Dutangiye amakuru yacu, Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko itishimiye uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwirengagiza ingingo zikomeye zemerejwe mu nama ya Rwanda, ahubwo igakoresha imvugo zisa n'izica amarenga yo kurugabaho igitero. Itangazo ry'u Rwanda rivuga ko imyigaragambyo y'abaturage ba Goma yo kwamagana ingabo zihuriyeho z'ibihugu bya East African Community zashyizweho kujya kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko iki gihugu gishaka kwikura mu masezerano ya Rwanda. Rivuga ko iyo myigaragambyo igaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kwirukana abasirikare, nyamara amasezerano ya Rwanda avuga ko ingabo za East African Community zakomeza koherezwa. Iri tangazo rivuga ko amasezerano ya Rwanda asaba guhangana n'imitwe yose atari umutwe umwe, ndetse asaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika gukorana na FDLR ariko yanze kubyubahiriza. Rikomeza rivuga ko gukomeza guha intwaro imitwe imwe n'imwe no gufatanya nayo urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo binyuranye n'amasezerano ya Nairobi, ndetse ko ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Riti leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo guhunga icyo cyemezo, ikomeza guha intwaro no gufatanya n'urugamba n'imitwe yitwajwe intwaro itemewe myinshi mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi kandi bigaragaza byeruye ukurenga ku masezerano y'i Nairobi agamije kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe iyo mitwe yitwaje intwaro irimo niteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahaye akazi abacanshuro mpuzamahanga bigaragaza ko iri kwitegura intambara idashaka amahoro. U Rwanda ruvuga ko kandi rukomeje kwikorera umutwaro wo gucumbikira impunzi zirenga ibihumbi 75 z'abanyekongo, harimo n'izindi ziza buri munsi zihunze umutekano muke uri mu gihugu cyabo. Leta ya Kongo ngo ntabwo izi amakuru y'izi mpunzi, ndetse ngo nta n'ubushake ifite mu kubafasha guhunguka bagasubira mu byabo. U Rwanda rwashoje ruvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinye nk'umufatanyabikorwa mu gutuma amasezerano ya Nairobi na Rwanda ashyirwa mu bikorwa, ariko nta bushake ifite mu gutuma ashyirwa mu bikorwa. U Rwanda ruvuga ko gukerensa aya masezerano y'akarere ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragaza ko ishaka guhembera amakimbirane n'umutekano muke. U Rwanda rwavuze ko akarere k'ibiyaga bigari katakwishimira kwicwa kw'amasezerano y'amahoro kuko abaturage bacu bakwiriye ibyiza. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraye yongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 isaba ko rufatirwa ibihano, ndetse ko itazihanganira kuba uyu mutwe waranze kubahiriza imyanzuro wafatiwe. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura, rivuga ko iminsi yari yahawe umutwe wa M23 yo kuba yamaze kuva mu bice byose yafashe yarangiye ku itariki 15 Mutarama 2023. Ngo nyamara umutwe w'iterabwoba M23 n'ubuyobozi bw'u Rwanda buwufasha ntibubahirije umwanzuro n'umwe mu yafashwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ibyasabwe n'akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye n'abafatanyabikorwa bacu. Guverinoma ya Kongo ikomeza ivuga ko umutwe wa M23 wabeshye ko wavuye mu bice bya Kibumba no mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, nyamara ngo ukomeje kubicunga. Iri tangazo rya Guverinoma ya Kongo rigaragaza n'imyanzuro y'iki gihugu ivuga ko kitazihanganira ibikorwa bya M23 n'umugambi wayo wo kurenga ku myanzuro yafatiwe mu nama y'u Rwanda ku itariki 23 Ugushyingo 2022 mu rwego rwo gushyira mu bikorwa indi yafatiwe i Nairobi.
Nanone kandi guverinoma ya Kongo ivuga ko itazihanganira kuba u Rwanda rurenga ku myanzuro yafatiwe muri izi nama ngo ruhagarike gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23. Igasoza isaba umuryango w'abibumbye, uw'Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'uw'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'abafatanyabikorwa ba Kongo gufatira ingamba n'ibihano abayobozi b'u Rwanda n'abayobozi ba M23. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane tariki 19 Mutarama 2023 yatashye ku mugaragaro utuzu 26 tw'abarinda umupaka, inzu enye zizakorerwamo ibikorwa byo kuwugenzura n'inzu z'ubwiherero enye ku mupaka uyihuza n'u Rwanda. Ibi byakozwe mu rwego rwo gukaza umutekano ku mupaka wayo n'u Rwanda nk'uko amakuru dukesha Museke ubitangaza. Iki gikorwa cyayobowe na Guverineri wa Kivu ya Ruguru Lieutenant General Ndima ku mupaka wa Goma n'akarere ka Rubavu. Guverineri wa gisirikare wa Kivu ya Ruguru Lieutenant General Constant Ndima yavuze ko bizafasha gukemura ibibazo by'umutekano bikunze gukorwa ndetse no guca intege ibyaha byambukiranya imipaka. Yagize ati biri mu ntego ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuva yajya ku butegetsi, aho ashaka kuvugurura umutekano no guca intege ibiwuhungabanya. Gahunda yo kubaka inyubako zigenzurirwamo umutekano w'umupaka ibaye mu gihe hashize amezi arenga 7 umubano w'ibihugu byombi urimo igitotsi. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 ibintu yaba u Rwanda n'uyu mutwe bahakanye bivuye inyuma. Hari abanyepolitike bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basabye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi kubaka urukuta runini rutandukanya ibihugu byombi kuva Igoma kugera mu bice bambuwe na M23. Naho Uwihoreye Jean Bosco wamamaye ku mazina ya Ndimbati muri sinema nyarwanda yongeye gushyirwa mu majwi na Feredawusi babyaranye abana ko yanze gutanga indezo ku bana babyaranye. Mu kiganiro yagiranye na chaîne ya YouTube ya MRN Empire kuri uyu wa 18 Mutarama 2023, Feredawusi yatangaje ko Ndimbati yanze gutanga indezo z'abana be, aho avuga ko ahangayikishijwe cyane n'imibereho yabo. Feredawusi akomeza avuga ko mu bintu urukiko rwanzuye ko nta ndezo z'abana bigeze batekerezaho ndetse ko ataniteguye kujya kuregera indezo z'abana. Akomeza avuga ko kuva Ndimbati yafungurwa yamuhaye amafaranga agera mu bihumbi 70 gusa mu byiciro bibiri. Nyuma yo kubona ko Ndimbati nta gahunda yo gutanga indezo ku bana afite, byatumye Feredawusi afata umwanzuro wo kutazongera gutuma se wabo ajya kubasura ngo kuko ntiyitaye ku mibereho yabo. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Uwihoreye Jean Bosco ku byaha yari akurikiranweho rusaba ko ahita arekurwa. Isoma ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuwa 29 Nzeri 2022 ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ari narwo rwaruburanishije uru rubanza kuwa 13 Nzeri 2022. Icyo gihe ubushinjacyaha bwasabiye Uwihoreye gufungwa imyaka 25. Naho mu karere ka Nyanza umunyekongo arakekwaho gusambanya ihene. Umunyamahanga arakekwaho gusambanya ihene y'umuturanyi waho yaracumbitse mu karere ka Nyanza mu mudugudu wa Runyonza mu kagari ka Masangano mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza. Hafashwe uwitwa Manasi Ramazani w'imyaka 48 y'amavuko. Manasi Ramazani bitazwi niba ari ingaragu cyangwa yubatse, bikekwa ko yafashwe ariho asambanya ihene y'umuturanyi we. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busoro niwe Mwanimakire yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko uriya mugabo bakimara kubimukekaho bahise bamushyikiriza RIB. Yagize ati RIB yatangiye iperereza yabaga inahacumbitse hari kompanyi yakoreraga n'umunyamahanga s'umunyarwanda yibanaga wenyine. Umuseke wamenye amakuru ko akekwa akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaramaze igihe gito muri kariya gace, yashikirijwe RIB sitasiyo ya Busoro kugira ngo akurikiranwe. Ubuyobozi busaba abaturage gukomeza kuba maso bakamenya abantu babajemo, bakanakurikirana imyitwarire yabo, bakanaba hafi amatungo n'abana babo kuko uwabangiriza adafite isura yihariye. Ari nayo mpamvu umuturage agomba kuba maso no gucunga umutekano w'ibye n'abantu be. Amakuru yacu naha tuyasoreje. Ndashimira wowe wabanye natwe, nanagusaba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ukomeze ubane natwe ujye ubona amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi.
Amakuru yacu nakagaruka.